Yes, reka twongere tubasuhuze tubifurize ibihe byiza tubifurize umugoroba mwiza umugoroba wuje umugisha kuri mwebwe mudutega amatwi ndetse mugakurikirana amakuru n'ibiganiro tugenda tubagezaho nk'ibisanzwe rero kuri uyu mugoroba ya tariki ya 5 z'ukwezi kwa mbere umwaka 2026 shuti bavandimwe mudukunde tuze kugenda tubana namwe muri byinshi bikomeje kugenda bitangazwa by'umwihariko bituruka mu gihugu cy'u Burundi ku butaka bw'igihugu cya Kongo ndetse no muri aka karere ka Afrika burasirazuba mu bihugu byinshi bitandukanye birimo u Rwanda, Tanzania, Uganda ndetse n'igihugu cya Kenya. Turaza kugenda tureba ibyari byo kwikubitiro mu gihugu cy'u Burundi, abadede barapfa inzahabu, ibintu byakomeye, ibintu byabaye ibindi. Mumaze iminsi mwumva dossier ya Alain Ndikumana, mu byukuri uyu ni ministre mu byukuri ushinzwe imari n'igenamigambi hano ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi. Amaze iminsi agaragaza yuko hari benshi bakomeje kugenda bamutera ubwoba nyuma yuko mu byukuri bamwaka amwe mu mafaranga bagashaka yuko uyu mugabo yatanga nyamara aya mafaranga atigeze asinyirwa. Ibi ngibi rero bivuga yuko byamaze kugenda bitamaza bamwe mu bakadire bakomeye cyane bo muri CNDD FDD, by'umwihariko kubijyanye no kutumvikana kwikoreshwa ry'amafaranga ndetse n'umutungo wa leta. Biravugwa yuko rero President Neva mu byo ashobora kuza kuzira muri iyi minsi harimo zahabu ndetse na lithium amaze iminsi yohereza mu gihugu cy'Ubushinwa, ariko nyamuneka benshi baribaza bati ese President Neva uyu mutungo w'abanyagihugu yawohereje awujyana he, cyangwa se bigaruka amafaranga abikwa nande? Ibyo byose turaza kugenda tubibabwira, ndetse bikaba nabyo byihushe inyuma ibibazo bikomeje kugenda bigaragara hagati ya President Evaristo Ndayishimiye ndetse na bamwe mu bakadire bakomeye cyane muri CNDD FDD. Hari amakuru rero avuga yuko hari amadosiye akomeye cyane y'umugabo abita Reverien Ndikuriyo yaba yafatiwe kwa mama Pastorine Diana Bucumu Nkurunziza, aho bivuga yuko baba bari mu mugambi ukomeye cyane wo kunyegeza ubutegetsi bwa President Evaristo Ndayishimiye. Ariko nyamuneka bikavuga yuko inzego zikuriye iperereza cyangwa se urwego rwa Seni rukuriye iperereza muri iki gihugu cy'u Burundi bamaze kugenda batohoza amakuru. Umugabo bita Ildefonse Habarurema mu byukuri uyu nguyu asanzwe ari umusirikare ukuriye cyangwa se ni Colonel Ildefonse Habarurema. Uyu nguyu asanzwe mu byukuri akuriye ubutasi bw'iki gihugu cy'u Burundi. Biravuga yuko hari amadosiye akomeye cyane yaje kugaragaramo izina Reverien Ndikuriyo yabafatiwe kwa Diana Bucumu Nkurunziza. Muraza kugenda mumenya ibyari byo. Andi makuru kandi akomeza kugenda avuga yuko uwo bita Prime Niyongabo nawe ibintu bikomeje kugenda bihindura isura nyuma yuko abasirikare b'igihugu cy'u Burundi bakomeje kugenda biyongera ku butaka bw'igihugu cya Kongo. Inyeshyamba za 23 zabifashe biguru ntege, ndetse ubizi saha biravuga yuko amakamyo yuzuye abasirikare ndetse n'ibikoresho akomeje kwambuka umupaka bakavimvira yinjira mu mujyi wa Uvira. Ariko nyamuneka biravuga yuko kandi bamwe mu basirikare b'igihugu cy'u Burundi bakomeje kwigaba mu bice bitandukanye bya Kivu y'Amajyepfo, ndetse biravuga yuko bimwe mu birindiro bikomeye cyane byamaze kugenda bishingwa muri biriya bice bya Mikenye, Mikarati na Bijombo ho muri Kivu y'Amajyepfo. Ibi gukorwa nyuma yuko 23 ngo yaba iteje menace ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi, nyuma yuko bagaragaje yuko bashobora gufata ibice bitandukanye birimo na teritwari ya Mwenga isanzwe ihana imbibi n'intara ya Cibitoke ku ruhande rw'igihugu cy'u Burundi, aho bivuga yuko isaha n'isaha ba provocation akabaho kurwana kw'impande zombi. Ibi rero byatumye President Evaristo Ndayishimiye agaragaza yuko mu byukuri agomba guhangana n'inyeshyamba za 23 mu gihe 23 nayo mu ijambo risoza umwaka umukadire mukuru wa 23 ndetse akabanga na Chief Coordinator Colonel Nanga yihanije igisirikare cy'u Burundi agisaba yuko kidakomeza kwivanga mu bibazo by'abakongomani, mu gihe u Burundi bwakomeza uwo mujyo bushobora kuzishyura ikiguzi cy'intambara kitageze kibaho. Turaza kugenda tubabwira ibyari byo, ariko nanone tukiri ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi nanone turaza kugenda tureba amakuru avuga yuko muri presidence ya President Neva naho ibintu bitameze neza nyuma yuko bamwe bagaragaza yuko bashyigikiye ikiringo cya gatatu cya President Evaristo Ndayishimiye, ariko nyamuneka abandi nabo bakagaragaza yuko mu byukuri batamushyigikiye kandi ngo Neva ibintu bishobora kuzamubana bibi cyane. Opposition mu gihugu cy'u Burundi naho biravuga yuko bitameze neza, aho bivuga yuko
Imbonerakure mu ntara ya Makamba ndetse no mu bice bitandukanye by'amabayi zikomeje kugenda zirara mu mihana y'abaturage zibasaka, bivuga yuko mu by'ukuri hari ubugambanyi ngo bwa buri kugenda bukorwa by'umwihariko bw'abaturage batavuga rumwe n'ubutegetsi, nyuma yo kugaragaza yuko Perezida Evaristo Ndayishimiye batazigera bamushyigikira ku kuyobora iki gihugu cya Repubulika y'u Burundi, nyuma yuko akomeje kugenda agaragaza intege nkeya. Anandi makuru agiye atandukanye turaza gukubitira ku bijyanye n'ubuzima bw'umushikiranganji cyangwa se bwahoze ari umushikiranganji, mu by'ukuri uyu nguyu akaba yari minisitiri w'intebe w'igihugu cy'u Burundi, ni Alain Guillaume Bunyoni, bivuga yuko ubuzima bwe buri mu kaga ndetse benshi badatinya kugaragaza yuko ngo yaba yamaze kugenda atorokeshwa. Ariko nanone andi makuru akavuga yuko nyuma yo koherezwa mu bitaro bikuru bya Kira Hospital, ibitaro byigenga bisanzwe biri hariya i Bujumbura, amakuru ye agaragaza yuko ashobora kuba yararemberanye cyane. Ariko nanone bikavuga yuko bamwe mu bayobozi bakuru bo muri CNDD-FDD by'umwihariko batumva doctrine za Perezida Evaristo Ndayishimiye baba bakoze igikorwa cy'ubutwari cyo kuba bamutorokesha, nyuma yuko yagirijwe ibibazo byinshi ndetse n'ibirogo byinshi by'umwihariko bikozwe n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD. Uwo bita Ndikuriyo rero ibintu bye nawe bikomeje kuzamba, yamaze kugenda agaragaza yuko ku itariki 25 z'uku kwezi kwa Nzero umwaka wa 2026 agomba kwita afasha hasi inshingano zo kuyobora CNDD-FDD, nawe agatangira inzira nshya ya politike, ibyateye ubwoba abaturage benshi b'igihugu cy'u Burundi. Ndetse ku ruhande rwa Perezida Evaristo Ndayishimiyeho ibintu bishobora kuba bigiye kumukomerana. Uyu mugabo asanzwe afite popularite mu baturage b'abarundi, ndetse bivugwa yuko mu gihe yaba agiye guhatana na Perezida Evaristo Ndayishimiye nta kabuza agomba kuzahabwa umwanya n'abaturage b'igihugu cy'u Burundi, kuko bamufata nk'umugabo ukoresha ubwenge mu byo akora. Ibi rero mu by'ukuri bikagaragaza yuko uyu mugabo isaha n'isaha mushobora kuza kumva biraturitse hagati ye na Perezida Evaristo Ndayishimiye. Benshi bagaragaza yuko muri iyi minsi bari guferana cyangwa se bari kugenda bagaragaza ikintu cy'uburyarya. Ariko nyamuneka ngira ngo twababwiye impfunyapfunya twibagirwa kubabwira yuko na subscribe zanyu, like zanyu, share zanyu zikenewe kugira ngo ibiganiro byacu bikomeze kugenda bigera henshi kandi bikomeze kugenda byumvikana kuri Imbonerakure yacu imwe rudende. Andi makuru kandi tugomba kuza tubabwira, turaza kugenda tubwira uburyo igihugu cya Qatar cyamaze gusubiza igihugu cy'u Burundi, nyuma yuko mu by'ukuri Edouard Bizimana, uyu ni minisitiri ujejwe ububanyi n'amahanga w'iki gihugu cy'u Burundi, yamaze kugenda mu by'ukuri yandika tweet ikomeye cyane ataginga igihugu cya Qatar, by'umwihariko kuri tweet yaragize cyangwa se ataginga igihugu cya Qatar, agaragaza yuko ngo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikwiye kuba zatabara, nyuma yuko ngo Qatar irimo irifashisha amafaranga igafatanya n'igihugu cy'u Rwanda ku gusenya akarere. Ibi rero mu by'ukuri biravuga yuko Perezida Evaristo Ndayishimiye nk'umudiplomate mukuru, nyuma yo kubibona yahise asaba uwo mushikiranganji gusiba iyo tweet kugira ngo mu by'ukuri bidateza isaga cyangwa se menase ku bihugu byombi, igihugu cya Qatar ndetse n'igihugu cy'u Burundi. Biravuga yuko rero Perezida Evaristo Ndayishimiye yifashishije hegemoni afite, asibisha iyi tweet ndetse anasaba imbabazi igihugu cya Qatar yuko byabaye mu by'ukuri bitateguwe. Ariko nanone Qatar yamaze kugenda isubiza igihugu cy'u Burundi yuko mu by'ukuri yamaze kugenda itanga imbabazi cyangwa se ikigongwe, nk'uko abavandimwe b'abashinga nahe bakomeza kugenda babigaragaza. Ibi rero bikagaragaza yuko mu by'ukuri ibibazo biri ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi ari ibibazo abenshi mu gihe batari buze kugira icyo bakora bishobora kuza kubyara akaga gakomeye cyane, by'umwihariko bikabyarira akaga gakomeye ubutegetsi bwa Perezida Evaristo Ndayishimiye bukomeje kugenda buhura n'ibihe bidasanzwe, nyuma yuko ibibazo by'ubukene, ibibazo by'ubuvuzi, ibibazo by'ibitoro ndetse n'ibindi bibazo byose bitandukanye byuganyije ubutegetsi bw'abadede bitangiye kugenda bigaragaza yuko mu by'ukuri na bamwe mu bayobozi bakomeye cyane b'iki gihugu cy'u Burundi bakomeje kugenda basubiranamo, nyuma yuko Alain Ndikumana akomeze kugenda ashinza bamwe mu bayobozi bakuru atashatse kuvuga amazina bo muri CNDD-FDD bashaka kuba ubuzima bwe babuhonyora cyangwa se babutwara kubera ibikorwa bye byo kuba atari kubemerera gutwara igiturire ndetse no guhabwa za ruswa. Biravuga yuko rero nanone bishobora kuza gukomerana umugabo bita Reverien Ndikuriyo kuba ubuzima bwe bushobora kuza kujya mu kaga, kuko yamaze kwidakarara ndetse no kugaragaza yuko asuzuguye ubutegetsi bwa Perezida Evaristo Ndayishimiye. Prime Niyongabo nawe ibintu bikomeje kugenda biba ibindi. Uyu mugabo mu by'ukuri Perezida Evaristo Ndayishimiye muri iyi minsi ngo arimo arakina politike yo guferana
cyangwa se politike yo kugerageza kurenzaho, aho uyu mugabo ngo ni Prime Niyongabo akomeje kugenda agaragara mu madosiye menshi agiye atandukanye no kuvuguruza bimwe mu bikorwa bya Perezida Evaristo Ndayishimiye. Ariko nanone ubu ngubu biravugwa yuko uyu mugabo yamaze kuva ku izima, ingabo yamaze kugenda azohereza mu burasirazuba bw'igihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo, nyuma y'agasopo ikomeye cyane yakomeje kugenda ahabwa, ndetse General Sultani Makenga muhamagara amubwira ati nyamuneka muvandimwe gerageza umenye uko managing igisirikare cyawe, bitabaye ibyo ngibyo. Ubundi kubera iki abarimo baradutega amatwi mutubwire, ese mubona igihugu cy'u Burundi impamvu kitumva doctrine z'u Rwanda, impamvu ari igihe? Ibyo byose muze kugenda mubitubwira ahahariwe ibitekerezo muri comment, mutubwire ngo bihagaze bite. Ariko ngira ngo muri iki gihugu cy'u Burundi niho tugomba kugenda twibanda, tubabwire mu mugambwe CNDD-FDD ibintu ho bikomeje kugenda bizamba umunota ku munota, isaha ku isaha. Abadede biravugwa yuko mu by'ukuri bihangange muri CNDD-FDD ibintu byamaze kugenda biba ibindi. Ni Reverien Ndikuriyo ukomeje guhangana bikomeye cyane Perezida Neva. Ariko nyamuneka ntago mwitangazamakuru twebwe bimwe tubimenya, abari mu nyuma y'amarido nibo bamenya uburyo bihagaze. Ubwo uyu mukuru umugambwe CNDD-FDD Reverien Ndikuriyo yaganiraga n'abamenyesha makuru cyangwa se itangazamakuru, yaje kugenda agaragaza imba mutima ze ndetse n'ahazaza he muri politike y'igihugu cy'u Burundi. Ariko yaje kugenda agaragara yuko hari agomba kugenda asezera mu by'ukuri mu nama nshingamateka, akaba yahabwa izindi nshingano. By'umwihariko yamaze kugenda yemera yuko agomba gukomeza kuba umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD, ndetse anabazwa ku kijyanye no kuba yaba perezida w'igihugu cy'u Burundi. Ariko nyamuneka ibisubizo yaje kugenda atanga mu by'ukuri byatumye Perezida Neva atabyumva neza, ndetse benshi mu baturage b'i Burundi bigaragara yuko ijambo rye ari ryo bari bategereje kurenza iryo nyakubahwa Perezida Evaristo Ndayishimiye yatangaje ubwo yarimo arasoza umwaka w'2025. Ese bihagaze bite muri CNDD-FDD? Kubera iki Reverien Ndikuriyo bivuga yuko atari kumvikana na Perezida Neva? Ese kubera iki Prime Niyongabo atari kumvikana na Perezida Neva nk'uko byinshi tugenda tubibona? Ibyo byose muraza kugenda mumenya ibyo ari byo, ndetse muranamenya umugambi ukomeye cyane uri hagati muri abanyapolitike, aho bivuga yuko hari umugambi ukomeye cyane uri hagati ya Pasiterine Bucumu Denise Nkurunziza. Uyu nguyu akaba umudamu w'umuhisi Petero Nkurunziza, bigaragara yuko mu bihe bitandukanye rwose yakomeje kugenda yitendeka Neva kunda. Kubera iki dukoresheje iri jambo ngo amwitendeka kunda? Uyu nguyu ni umwe mu badamu bivuga yuko batumva doctrine za Perezida Neva, ndetse binavugwa yuko nawe ashobora kuzatanga kandidatire ye mu kuyobora iki gihugu cy'u Burundi. Ubwoba ni bwose. Nanone bikavugwa yuko umudamu wa Perezida Evaristo Ndayishimiye we atarimo aremera umuhungu mu by'ukuri umuhisi Petero Nkurunziza uri mu gisirikari, ndetse binavugwa yuko yaba yaramaze kugenda mu by'ukuri atuma hataba promotion cyangwa se ataba promoted mu gisirikare, cyangwa se ngo yimurwe ku mapeti ashyirwe ku yandi. Ibi ngibi rero bikaba ari akaga gakomeye cyane gakomeje kugwirira igihugu cy'u Burundi, ariko benshi babibomenya mwibanga rikomeye cyane. Turaza kugenda tumenya ibyari byo, ariko nanone tuza kugenda tureba umwuka mubi uri mu banyepolitike, by'umwihariko turebe umugabo mu by'ukuri Arendi Kumana. Uyu nguyu ni umushikiranganje ujejwe ubukungu n'imari muri iki gihugu cy'u Burundi, nyuma yo kugaragaza yuko hari ibihanganje byo muri CNDD-FDD ndetse no mu gisirikari barimo bamugendaho. Ubu biravugwa yuko ubuzima bwe buri mu kaga, aho bivuga yuko rwose uyu mugabo aho ari kugenda ndetse n'akazi kiwe afite ubwoba bukomeye cyane yuko ashobora kuza kwicwa. Ikindi kandi hari benshi bagenda bagaragaza babwira Perezida Neva yuko yakabaye amukura mu myanya, kubera ko yakomeje kugenda atamaza ibifi binini byo mu badede. Kubera iki ibi byose bikomeje kugenda biba? Natwe tuba duhari ku bwanyu kugira ngo tugende tubaramburira izi ngingo ziba bigezweho mu gihugu cy'u Burundi. Turaza kugenda tureba mu gisirikare cy'u Burundi, turebe ngo bihagaze bite, ndetse tuze gukubitira ku basirikare b'u Burundi bakomeje kwiyongera mu bibogobogo, aho bivuga yuko operation igiye gutangira, noneho ari operation Karahotaka ishobora kuza gusiga benshi mu basirikare abama 23 rwose bahuye n'akazi gakomeye, kubera yuko ingabo z'u Burundi zikomeje kwiyongera mu buryo budasanzwe. Tuza kugenda tureba ibyari byo, turebe uyu mugabo Edouard Bizimana ibye na Perezida Neva biraza kugarukira he, kubera iki Burundi bukomeje guhagurutsa amahanga yose. Turaza kugenda tureba ibyari byo. Andi makuru kandi turaza kubabwira yuko
Igihugu cya Qatar nacyo cyamaze kureakitinga ku byaje kugenda bitangazwa na Edouard Bizimana ndetse no ku ruhande rw'igihugu cy'u Rwanda uhagarariye ubanye n'amahanga ndetse akaba minisitiri w'ubutwererane yitwa Olivier Jean Patrick Nduhungirehe yaje kugira nawe ibyo atangaza kuri ibi byose bikomeje kugenda byandikwa n'indongozi z'igihugu cy'u Burundi hamwe n'andi makuru agiye atandukanye. Inshuti bavandimwe, reka tubasabe muze kudukora subscribe, mudukandire like, share ibiganiro byacu bikomeza kugenda bibanezeza aho muherereye. Inshuti bavandimwe, nibyo rero bidatinze reka tubanze turebe ngo bihagaze bite muri CNDD FDD. Ibintu byamaze gukara ndetse no gukarata, biravugwa yuko bitoroshye hagati ya Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse mu by'ukuri n'uyu mugabo uhagarariye CNDD FDD Reverien Ndikuriyo. Biravuga yuko Ndikuriyo nyuma yo kugaragaza imbamutima ze ko hazaza he muri politike y'igihugu cy'u Burundi, benshi bavuga yuko umukuru w'igihugu Perezida Evariste Ndayishimiye atigeze yishimira ibikorwa byiwe, ndetse ubwoba ni bwose yuko uyu Reverien Ndikuriyo nawe yamera nka Guillaume Bunyoni. Mu byubuka neza ko Bunyoni nubwo afunzwe akaba yaramaze kugenda akatirwa burundu n'inzego zishinzwe ubutungane hano muri iki gihugu cy'u Burundi, ariko ntago bikoye yuko yari inshuti y'akadasohoka ndetse yari n'umutoni ku butegetsi bwa Perezida Nkurunziza ndetse na Perezida Evariste Ndayishimiye. Ariko nyamuneka benshi baragaragaza uyu mugabo Reverien Ndikuriyo nk'umugabo ushobora kuzagira iherezo ribi nk'iryo uyu mugabo Bunyoni akomeje kugenda ahura naryo. Impamvu ni yihe? Nuko ari umwe mu bagabo bamaze kugenda bigarurira igikundiro cy'abarundi benshi. N'ikimenyimenyi bigaragara yuko ijambo yavuze ubwo CNDD FDD yagezaga ijambo ku banyagihugu b'igihugu cy'u Burundi, ijambo rye ryakurikiwe ndetse benshi bakagaragaza yuko banaryishimiye, bari banaritegerezanyije amatsiko kuruta iryo Perezida Neva yagaragaje, avuga yuko mu by'ukuri asaba yuko ngo igihugu cy'u Rwanda gikomeza kugenda kisa naho giteza umutekano muke ku butaka ndetse kinabamenase ku gihugu cy'u Burundi. Asaba abarundi bose guhagurukira hamwe bakarwanya umwanzi umwe ari we gihugu cy'u Rwanda. Ndetse ariko bamwe mu ncabwenge z'abarundi bagaragaje ko Perezida Neva akomeza kugenda yitwaza u Rwanda nk'iturufu kugira ngo akomeze gukinga kadeyi mu banyagihugu b'u Burundi, mu gihe byinshi mu byo ajejwe cyangwa se mu byo yatorewe kugira ngo asavinge abarundi atigeze abigeraho, agakomeza kugenda mu by'ukuri yiha u Rwanda. Reverien Ndikuriyo n'umwe mu bagabo mu by'ukuri barimo baragenda bahabwa amahirwe, ariko nanone umugabo bita Gervais Ndirakobuca, uyu nguyu muramuzi neza yuko ari mu nteko nshinga amategeko ndetse yamaze kugenda ahindurwa umudepite. Biravugwa yuko rero nawe yabashyigikiye uyu mugabo mu by'ukuri mu mugabo Reverien Ndikuriyo, yuko mu by'ukuri amubonamo ubushobozi bwo kuba yatangwa nk'umukandida perezida wo kuyobora iki gihugu cy'u Burundi. Ariko nanone mu gisirikari naho ibintu byamaze kugenda bihinduka. Uyu mugabo Prime Niyongabo mu by'ukuri amaze kugenda aba ihwa ry'umushubi mu kirenge cya Perezida Evariste Ndayishimiye. Benshi baravuga bati Perezida Neva niwe wamubereye pare mu bukwe bwiwe, ariko nyamuneka uyu mugabo ni umusirikare ku mutima. Uyu mugabo benshi badatinya kugaragaza yuko ari umwe mu basirikare b'umutima ndetse ari umwe mu basirikare bafite discipline igihugu cy'u Burundi cyaba cyaragize. Ariko nyamuneka we n'abasirikare b'igihugu cy'u Burundi, nyuma yo kwereka Neva yuko hari imbogamizi zikomeye cyane bakomeje kugenda bahura nazo mu rugamba bakomeje guhanganamo n'inyeshyamba za M23, nyuma y'amakuru y'ubutasi yamaze kugenda ashyikirizwa by'umwihariko uyu mugabo yitwa Ildefonse Habarurema. Uyu nguyu niwe ushinzwe ubutasi bw'igihugu cy'u Burundi, nyuma yo gutanga amakuru mu gisirikare yuko M23 yaba ifite umugambi wo kwadivansinga ikagaba ibitero ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi. Ariko nanone nyuma yo gutanga amakuru yuko hari ukwisiganya gukomeye cyane kwa Red Tabara, ibi ngibi byose Perezida Evariste Ndayishimiye yabirenzeho, yongera kohereza ingabo mu burasirazuba bwa Kongo. Ariko nyamuneka Prime Niyongabo, umugabo bita Ildefonse Bizimana Habarurema, mu by'ukuri bigaragaza yuko ari abagabo b'incabwenge kandi bakoresha umutwe. Binavuga yuko Perezida Neva mu gihe atakumvira aba bagabo basa naho bajejwe igisirikare ndetse n'umutekano w'igihugu, biravuga yuko Perezida Neva ashobora kuzakorerwa kudeta mu buryo budasanzwe, ndetse amaze kugenda agwiza abanzi yaba mu nzego z'ubutegetsi, yaba mu gisirikari, yaba mu nzego zitandukanye ndetse no ku rwego rwa societe civile. Ni umugabo bigaragara yuko
yuko icyubahiro ndetse n'igikundiro cy'abaturage akomeje kugenda agitakaza. Ibi byakubitiraho abanyepolitike bigaragara yuko mu by'ukuri bakeneye impinduka, bakeneye iterambere ry'abanyagihugu, bikavugwa yuko rwose uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi ibintu bishobora kuzaba ibindi. Benshi baravuga yuko hashobora kuzaba imvururu zikomeye cyane mu matora y'ibihumbi 2027 ateganyijwe mu gihugu cy'u Burundi, nyuma yuko Perezida Neva agifite inyota zo kuyobora iki gihugu cy'u Burundi. Ariko benshi mu baturage b'igihugu cy'u Burundi bakagaragaza yuko uyu mukuru w'igihugu mu by'ukuri adafite ubushobozi bwo kuba yarongora manda ya gatatu y'iki gihugu cy'u Burundi. Bizarangira bite ku butaka ndetse na Perezida Evaristo Ndayishimiye? Ariko ngira ngo mwarabibonye yuko abagabo barimo Reverien Ndikuriyo, barimo uyu mugabo Ildefonse Habarurema, barimo abagabo ba Gaspari Habimana, n'abagabo benshi batandukanye mu by'ukuri bigaragara yuko ari abagabo b'ibikomerezwa ndetse bafite n'amazina muri politike y'igihugu cy'u Burundi batari gushyigikira Perezida Evaristo Ndayishimiye. Hakaba n'undi mugabo bita Rufiri, turaza kugenda tubabwira kuri uyu mugabo Rufiri. Uyu nguyu mu by'ukuri yakomeje kugenda anenga ubutegetsi bw'abadede, ngira ngo mwaranabibonye ejo bundi Ndikuriyo abigarukaho avuga ati umugabo nk'aba Rufiri ndetse n'abagabo nk'aba Habimana, aba bagabo mu by'ukuri ni bamwe mu bagabo bafite abenshi bakorera bagashaka buhake b'abazungu, ariko nyamuneka ugerageje kuvuga ukuri aragaragaza cyangwa se aragaragara nk'umugambanyi cyangwa se nk'ufite abasirikare cyangwa se bamwe mu banyamahanga baba bakorana kugira ngo abahungabanye umutekano w'igihugu cy'u Burundi. Ibyo byose turaza kugenda tubireba, ariko biravugwa yuko nanone muri presidence y'iki gihugu cy'u Burundi ibintu bitifashe neza. Nyamuneka ibyo kwa Perezida Neva hari abadutega amatwi bakagira ngo turi abanegativiste. Ntago turi abanegativiste, ahubwo tuba tugenda kugerageza tubabwira ibiba biriho biri mu gihugu cy'u Burundi, kuko ibyiza turabivuga n'ibibi turabivuga. Ariko nyamuneka icyo twababwira cyo mu dutega amatwi unuko ubutegetsi bw'uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi Evaristo Ndayishimiye bwaba bugeramiwe, ndetse benshi barimo baribaza iherezo ry'uyu mukuru w'igihugu. Turaza kugenda tureba nanone ibikomeza kugenda bivugwa, turebe imikwabo ikomeje kugenda ikorwa mu gihugu cy'u Burundi. Ubwoba ni bwose yuko 23 yaba arifatanyije na Red Tabara. Ngira ngo ku munsi w'ejo nibwo twababwiye amakuru yuko abasirikare b'u Burundi bahanganye bikomeye cyane na M23, by'umwihariko aho byakekwaga yuko 23 bashakaga kwinjirira hariya mu Cibitoke iciye ku mupaka wa Kamanyora winjira mu gihugu cy'u Burundi. Ariko nyamuneka ingabo z'u Burundi zirabikanga zirarasa. Abo biravugwa yuko rero nubwo bwose ibyo bikomeje kugenda biba, hari amakuru avuga yuko Red Tabara yaba irimo irifatanya na 23 ndetse ng'intasi zabo zaba zikomeje kuzenguruka muri kiriya gihugu cy'u Burundi. Binavugwa yuko rero Perezida Neva ubutegetsi bwe nubwo bwose harimo ikibazo kiri internal attacks cyangwa se internal security interne, hari na external attacks cyangwa se izindi security externe mu by'ukuri irimo iragenda igaragara. Perezida Neva rero bikavuga yuko uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi nyamuneka ibintu bishobora kuba bitoroshye. Turaza kugenda tureba umugabo bita Ronald Manirakiza, bivuga yuko yamaze kugenda afatwa agafungwa araziriki, numwe mu ncabwenge za politike bikomeza kugenda bigaragara. Abasirikare n'abapolisi bamaze kurasana nyamuneka, ubwo muri iyi minsi mikuru by'umwihariko ku bunane abasirikare n'abapolisi b'igihugu cy'u Burundi baje guhurira hariya mu mujyi wa Bujumbura, ndetse mu kabari kamwe kari hariya mu mujyi wa Bujumbura. Biba ikibazo gikomeye cyane, ndetse kubwo kuba hari bimwe batumvikanaga ndetse no kuba barisanze bari mu businzi bukabije. Ibi bituma abasirikare